Bona hlala kulokho okufundile qinisekise khumbula ukuthi ufunde ngoba mawuswenza akusezukubhekakala wena kodwa sekuzobhekakala okufundisile namhlanje ade sifunda mase ngiphuma noma mawusuphuma mntaka baba sewenza okumayikhona ekade kufundiswa la endlini kodwa kusezukubukwa wena kusezobukwa uSpiya ukuthi uSpiya efundisa kanti yini abayifundisa. Amen. Mina ngithi anginaso isikhathi bazalwane bekuzoqinisekisa nje akungifanele ukushumayela namhlanje bekuzoqinisekisa nje ukuthi bazalwane masiphuma ade sifunda yini kufanele thina sihambe siyigcine kuthini and yini kufanele sihlole ukuze ngelinye ilanga singadukisa abantu bangaduki ngawe abantu bangathi mabe bona ukwenza kwakho bese kuthukeka abaholi ngala. Sanibona. Siyabonga Mr. Magwaza, sibonga ukuthi la uhamba khona uvela ibandla kuvela uNkulunkulu. Sanibonani. Ukube wafike nje la usebenza khona walengisa okwenziwa ngaphakathi wangavela ukuthi wena ubani ngabe namhlanje ubaba uSpiya simona ngoba ngabe mhlamba akakwazi ngoba into eyenza ukuthi akwazi ukuthi wena ufike waveza ukuthi ubani yayisihlangana into yezwe namhlanje sasesibona ubaba uSpiya ukuthi azosifundisa lesifundo sisitholile ngaba sisitholanga ukuba ubungekho nokuba emsebenzini uthe mabebizwa abantu nawo umJ angilazi igama lakho lalela sitho sami la endaweni zokusebenzela la endaweni zokusebenzela siyasifika singobaba sizosebenza sisebenza nabantu abancane abano 20 years kodwa mase kulapha bonke abantu kungathi bayalingana ubaba omdala afike njenganene encane phansi ithi ngana usilonile iqathe ngangibinda. Haleluya. Angithi lokho ikhona thina sikwazi ikhona awusakuvezi lapha sawuveze singakwazi. Ngiqonda ukubonga le ndaba yakho Magwaza ukuthi noma ungasekho phambi kwabaholi kodwa uvela uyilento bona abakufundise yona. Amen. Hlale sifundisweni esiyiso uqonda uqaphele ukuthi ufunde ngobani isikhathi anginaso ngiyabonga Nkosi umsimo sisi.